بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم عادة تدوه جري مغرب نماذ فهم بمسكت وكوريا جندا سلسلة تفسير كلاهوغا ألغون من باهغ دكمون أسفا واني سورة الفاتحة يا بهغتم إيغتم أما فرتما ألغون من باهغ دكاف واني سورة الفاتحة مهم كان أدي السورة ماكن أنغا دنم anga de dalil taka behegotum adi efahuga namadu kuramihum suratul fatiha ei ekani hure namadu kuramihi kamuga vinames maumum ve hure namadu kuramihi kamuga vinames adi imam ve hure namadu kuramihi kamuga vinames min komme miha kwes namadu ge komme rakate gaves suratul fatiha kiyawan jehenakan ekama baru libe dalil ta algormen bani genas difa efahuga maumum ve namaz kuramiha suratul fatiha kiyawani kon gadiyegato imamiha suratul fatiha kiyawani migen anes sura kiyaw bade terega huswagut kole den jehenato nuwata nunto mimasataka behegotu mes algon me bani kurerega wahga dakka ad mire algon me balalani suratul maumum suratul fatiha nukiyawa ham jehene halataka ki kobato at suratul fatiha kiyawumaki ei namaduge rukunekama adi ekani hure namadu kurami hekamuga vinames imam ve hure namadu kurami hekamuga vinames adi maumum ve hure namadu kurami hekamuga vinames min komme bihakues namaduge komme rakate gaves suratul fatiha kiyawan jeherakam ekama behegotum algon me bani dalil taka ekuga kurirega wahaga dakkava ad ehnamas istisna halatakan ibade ei maumum hure namaz qurami hunna de halatan ibametuweriwe suratul fatiha nukiyawa ehnamas emi hunna rakay libene de halate ad furtama halataki imamiha ruku'uga obwa jama'atuga bawriwa miha shakannen imama yakuga ruku'u libijkama waninama emiha kan e rakatan ibalibe ehmema imamiha ruku'uga obwa jamaatuga baawri wa miha enayaka suratul fatiha kiyawa ka fursatenne ena suratul fatiha kiyawum badaluga nuwata hashambanu badaluga ena furtamanu bes dami jehni ruku'a sabaki imamiha oin hayataka fahatun annamihum namadu fashin jehni imamiha ruku'uga wejjakama banina ma ena fashin jehni ruku'in sajida go wejjakama banina ma fashin jehni sajidan ehbima mihalatuga imamiha ruku'uga obwa jama'atuga bawri ve jamiha emiha ku sida dani ruku'a adi imama yakuga ena ruku'u libijja kama baninama ena yang erakai libigende ehbima mihalatuga ena ya suratul fatiha nukiyawa erakai libun kamuga begendan ekamuge dalilaki abi bakra radhiyallahu ta'ala anhu ekalegfanu kiban riwawigen annani أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع أبي بكر رضي الله تعالى عنه مدالوني تمن كريفان الدوهاكو كيد رسول صلى الله عليه وسلم جي مسكي كلا نماذا دبونو إرغا إكاليفان هو النبي ركوعشه فركع قبل أن يصل إلى الصف دين أبي بكر كانت كوربي غتاكي كباتو kanta kurami gotaki ekarek faana namaduge saftaka hamen aadewumuge kurin ekarek faan rukuwa badagenne
ad hagigata rukuat wadagannawen jeheni imam miha nuwata miskituga hedifawa saftaka habayak adewunima ehennamas Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu jamain hoddewumuge shauq werikan ekadek faanuge kibaga olle bodu kamun ekadek faan kanta kurabi gotaki ekadek faan miskita wadaganna viruga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaduga rukuuga onna vitiwe ekadek faan saftaka hame wadaganna muge kurin rukuwa wadaganna vi فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم den namadum awadi wadagen ekadek fan ewahaka kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korbi ma hadis korbani zadakallahu hifsan wala ta'ud tiba damad tibahattawa farwa tarikan ekan man allah tibayan itur koddebane wala ta'ud ehennamas devana faharati kahala kamen nukorobacche mane ki miskituge saftaka hame wadaganna muga kurin wakin saf haddawan wakin rukuwa wada nuganna washe safa ara hama wadagan fa den kaleg fan rukuwa wadaganna washe at mi hadisum algonmen na dalilu nege gotaki imama ya ekuga ruku'u libijje kama baninama e hisabun emihaka raka'a libun kamuga nuwane nama ngeto imama ya ekuga ruku'u libumun raka'a libun kamuga nuwane nama Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anha ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurebis eraqai qada kurma ekaleq fan amur kurebis ehennames ekaleq fan amuran nukuraba eraqai alun kurabaka ehennames ekaleq fan gatuga hadis kurabani saftaka abahan ara wadaganna muga kurin kaleq fan rukuwa wadaganna mun egota kantata nukurabashe ehembima hisabun algon menna iba dalilu libe imama yakuga nuwata imama ruku'uga ovva fahatun anna mihaku jama'atuga bari wa mihaku era sida ruku'a gospikama baninama emihakan hisabun raqal libigendakan enayak suratul fatiha nukivi kam gavinamas enayak hisabun raqai libigendakan ad devana halataki misalaka mihaku fahatun anna mihaku jama'a fashunu fahun amihe ena as imama ya ekuga namaduga babari wani ehennamas era namaduga babari vi iruga imam miha rukuwa dan kari wani ehembima ena yaka suratul fatiha kiyawana wakute nuribunu ena hama hasham bentanu nuwata kiyawan peshtanu imam miha rukuwa diye mifada halatu gaves ena hisabun kiyabun hurtalu mafahuga imama ya ekuga ruku'a dani adi ena imama ya ekuga namadu furiham qurani eraqai alun qada qurakan nujehena ege badaluga ena yang eraqai libigen dana ehembe mihalatu gaves ena yang suratul fatiha nukiyawa enamaduga eraqai libigende ehembe ma suratul fatiha nukiyawa namaduga raqai libe de halata mi anani en halataki imam miha ruku'uga ovva fahatum as jama'atuga bari wa miha efada miha ko suratul fatiha nukibi kamuga winamas enayang imama yakuga ruku'u libunu kamantaka enayang eraqwa libigendane devan halataki jama'atuga bari wa fa ehnamas emiha ka suratul fatiha kiyawane wagutu nulibuni imam miha ruku'a dimuga sawbu ehembe kam baninama emiha ko hisabun enage kiyabun kurukollafa imam maya kiga ruku'a dani hisabun bas enayang eraqai libigen dani al imam ash-Shirazi rahimahullahu ta'ala bidalu fawani imam maya kuga rak'atuga babaribe du'aul istiftah nuwata algon mikiya wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan ay du'aul istiftah ki bidalwani imam Shirazi rahimahullahu ta'ala bidalwani imam maya ekuga namaduga rak'atuga babaribe du'aul istiftah kiyawan bijjikama wani nama suratul fatiha kiyawana wagutu nuribenakan enayen hiwejjikama wani nama emihaku du'aul istiftah kiyumuga badaruga suratul fatiha kiyawan fashasha ad du'aul istiftah kiyumaki ei sunnate du'aul istiftah nukibi kamuga winamas enage namadu sahwane ehma du'aul istiftah bure ma muhimmu suratul fatiha kiyawan ehembima imama ya ekuga jama'atuga namadu kuran fashafa ima enayang du'aul istiftah kiyafa den suratul fatiha kiyawane ha wagutu
ನುಡಿಬೇನೆ ಕಮಂ ಏನಾಯ ಲಫಾ ಕುರವಿಜ್ಜ ಕಮ ಬಣೀನಮ ಇಮಾಮ್ ಶೀರಾಜಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ವಿದಾಳ್ವನಿ ಏನಾ ದುಆಉಲ್ ಇಸ್ತಿಫ್ತಾಹ್ ದೂಕಲ್ಲಾಫ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಕಿಯವಾಶೆ ಸಬಬಕಿ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಕಿಯವಮಕಿ ಫರ್ದೆ ನುವತ ರುಕ್ನೆ ಅದಿ ದುಆಉಲ್ ಇಸ್ತಿಫ್ತಾಹ್ ಕಿಯಮಕಿ ಸುನ್ನತೆ ಎಹಬಿಮ ಸುನ್ನತೆಗೆ ಸಬಬುಂ ಫರ್ದೆ ದೂಕ ನುಲೆವೆರತಿವೆ ಆ ದೆಂಗೊತಿ ಏನಾಯ ಫಹತುಂ ಅಸ್ ಜಮಾತುಗ ಬಾರಿವಾ ಮೀಹಾ ಏನಾಯ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಕಿಯವಂ ಫೆಶಿಜ್ಜೆ ಇಮಾಮ ರುಕುವಾ ದಿಯಮುಗ ಕುರಿನ್ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಕಿಯವಂ ಫೆಶಿಜ್ಜೆ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾಗೆ ವಕಿ ಹಿಸಾಬಕ ಕಿಯವನು ತನು ಇಮಾಮ್ ಮೀಹಾ ರುಕುವಾ ದಿಯೆ ಎಹಂ ವಿಜ್ಜೆ ಕಮ ಬಣೀನಮ ಏನ ಕಂದ ಕುರಾನಿ ಕೊಂಗೊತಕತ್ತು ಆ ಎಫದ ಮೀಹಕ ಬೆಸ್ ದೆಹಾಲತೆಂ ಇಬ ಮದುವರಿವೆ ಎಂ ಹಾಲತಕಿ ಕಿಯವನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ಇಮಾಮಾಯಾಕುಗ ರುಕುವಾ ದಿಯು ಸಬಕಿ ಇಮಾಮಾಯಾಕುಗ ನಮಾದು ಕುರುಂ ಎದವಿಗೆಂ ಬಾತಿ ಇಮಾಮ್ ಮಿಹಾ ರುಕುವಾ ಗೊಸ್ಫಿಕಮ ಬಣೀನಮ ರುಕುವಾ ದಾನಿ ಇಮಾಮ್ ಮಿಹಾ ಸಜಿದೆ ಗೊಸ್ಫಿಕಮ ಬಣೀನಮ ಸಜಿದೆ ದಾನಿ ಇಮಾಮಾಯಾಕುಗ ಲಸ್ ಕುರುಮೆನ್ ನೆತಿ එහෙනම් දෙවන හාලතකම යනනේ ඉමාමා රුකුඋන් තදුමුග කුරින් ඉමාමා රුකුඋන් තදුමුග කුරින් ඒනාය සූරතුල් ෆාතිහා නිම්මාලාෆ රුකුවා දෙවෙන කමුග යකීන් කන් ඒනායන් ඔක්කම බණිනම මිසාරක සූරතුල් ෆාතිහාගේ එම්මෙ ෆහු ආයත අර හම විතරුන් ඉමාම් මිහා රුකුවා දියේ එහෙම් වෙජ්ජ කම බණිනම ඒනාය ඒනාගේ අමිල් නෆ්ස යකීන් කන් ඉබයි තිමන්නාය සූරතුල් ෆාතිහා මි ආය නිම්මාලාෆ රුකු ඉමාමායාකුග රුකුඋ ලිබේනකන් එහෙම් වෙජ්ජ කම බණිනම මස්සලෙන්නේ ඒන රක ඒ සූරතුල් ෆාතිහා ෆුරියම කුරුම ෆහුග ඉමාමායාකුග රුකුවා දානි එහෙන් නූකම බණිනම ඒනාය සූරතුල් ෆාතිහා කියව ෆුරියම කුරුම වෙජ්ජ කම බණිනම ඉමාම් මීහා රුකුඋන් තෙදු වේදානකම ඒනායන් හීවාකම බණිනම ඒ හිසාබුන් කියවුන් කුරුකොල්ලාෆ ඉමාමායාකුග රුකුවා දානි ඒරුබස් ඉරාද් කුරබියා ඒනාය එරක්වයි ලිබිගෙන් දාන අද ඒනාගේ නමාදුවස් ඉන්ෂා අල්ලාහ් තාලා සහවෙගෙන් දාන ආ දෙන්න මසලකි සූරතුල් ෆාතිහා කියවා නිමිගෙන් ආමීන් කියු නමාදුගේ එතරේග සූරතුල් ෆාතිහා කියවි කමුගා බීනමස් නුවත නමාදුම් බේරුග සූරතුල් ෆාතිහා කියවි කමුගා බීනමස් මීන් කොම්ම එරෙග්ගාවස් සූරතුල් ෆාතිහා කියවා නිමිගෙන් ආමීන් කියන් ජෙහෙනතෝ නුවත නූන්තෝ මිකම මෙදුග කුරවේ සුවල් අද එකරි හොර නමාදු කුරා මිහාවස් අදි ඉමාම් නමාදු කුරා මිහාවස් අදි මවමුම් හොර නමාදු කුරා මිහාවස් සූරතුල් ෆාතිහා කියවා නිමිගෙන් ආමීන් මිෆදන් කියුමකි ඒ සුන්නතේ බාර කියවා නමාදු තහුග ආමීන් කියානි බාර කියවා රකඅත් තහුග ආමීන් කියානි බාර සිර්රුන් කියවා රකඅත් තහුග ආමීන් කියානි සිර්රුන් එහෙම නමාදුගේ එතරේග ඒ නමාදුගේ එතරේග අන්නානි තින් හාලත එන් හාලතකි ඉමාම් මෙහුර නමාදු කුරුම් අනන් හාලතකි මවමුම් මෙහුර නමාදු කුරුම් අනන් හාලතකි එකනි හොර නමාදු කුරුම් මින් කොම්මෙ හාලතක ගාවස් සූරතුල් ෆාතිහා කියවන මිගෙන් ඉමාම් මිහාවියස් මවමුම් මිහා කම් ගාවිනමස් අද එකනි හොර නමාදු කුරා මිහාවස් ඒ කොම්මෙ මිහක්වස් සූරතුල් ෆාතිහා කියවන මිගෙන් ආමීන් මිෆදන් කියමකි ඒ සුන්නතේ අදි නමාදුම් බේරුග සූරතුල් ෆාතිහා කියවි කම් ගාවිනමස් එමිහකු ආමීන් මිෆදන් කියමකි ඒ සුන්න බෙගම්බා කම අද ආමීන් මිෆදන් කියමකි ඒ සුන්න බෙගම්බා කම කමුගේ දලීල් ත අල්ගොන් මෙන් බලාලාන ඒකතරෙන් ඒ දලීලකි අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු තාලා අන්හු විවාකුර හදීසක අන්නනි අන්න නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම قال හම කෂවරුන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබියේ ඉදා අම්මනල් ඉමාමු ෆඅම්මිනු ඉමාමිහා ආමීන් කියාෆිකම පණීනම තියබෑමිහුම් බස් ආමීන් කියාෂේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකරෙග්ෆානුග උම්මතන් ඉර්ෂාද් දෙපණි ඉදා අම්මනල් ඉමාමු ෆඅම්මිනු ඉමාමිහා ආමීන් මිෆදන් කියුමු මවමුම් බස් ඒනාගේ ෆහතුන් ආමීන් මිෆදන් කියාෂේ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة هم كشورون إميهك آمين كيوما ملائكة بيكالونغ آمين بدالوما إبر وجهكما بنينما كبات درجيك غفر له ما تقدم من ذنبه إناك اسمت يهوريها فافتك من الله فسوا دبان إهم بما إمام ميها آمين كيوما مومومونغ آمين كيوما أدي مي آمين كيوم ملائكة بيكالونغ آمين بدالوما
එව්වර වෙජ්ජකම වණී නම රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබනි එහෙම් වෙජ්ජකම වණී නම මං අල්ලාහ් එමිහෙගේ ඉස්වදිය හුරිහා ෆාෆතක ෆුස්සවා දෙවානේ අත් ඉබ්නු ශිහාබ් රදියල්ලාහු තාලා අන්හු විදාලවනි وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رسول صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة كيوا بدالوه نميجن එකලෙක් ෆාඩ් ආමීන් මිෆදාන් විදාලුවේ අදවන දලීලකි අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු තාලා අන්හුගේ කිබන් රිවාවගෙන් අන්නනි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරපිකම ඉදා قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إمام ميها سورة الفاتحة كي إم فهو آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين مفلان كيافي كما بنينما فقولوا تبامهم كياشة مالكي موموم حديث أمر قرباني فقولوا تبامهم كياشة كي كتو كيامبي آمين آمين مفلان كياشة كباتو دارميكي فإنه من وافق قوله قول الملائكة دم فهي موموم آمين كيوما ملائكة بيكالونجا آمين بدالوما إبر وجهكما بنينما غفر له ما تقدم من ذنبه إناك إسود يهوريها فافتك من الله فسواد بارم أدهن حديثك وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه روا قرباني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الضالين مفدان بدالو مفهوغا دين اكدك فان بدالو بسفلكي آمين مفدان رفع بها صوته اكدك فانوغا أرفلو أفل والبه نوتا بارن آمين مفدان بدالو بارن افدان اكدك فان بدالو بيه أدهم بما إسندية دليل تكبلايرو أرون من نعيك جندني سورة الفاتحة كيواني ميجن آمين مفدان كيومكي رسول الله صلى الله عليه وسلم إكمك بارو ألوفا فواكمكن أدي آمين كيوما ملائكة بيكالونجا آمين بدالبوما إجب بجكما بنينما دماء بجكما بنينما إميهنجي إسود يهوريها فافتك فسوا دبانكم بس رسول الله صلى الله عليه وسلم وني ألغون منا بيان قد باف دين ألغون بلالني آمين كياني غتكي كباتو أد ابن قدامة رحمه الله تعالى إكالك فانوغا مشهور فيقوه فكمغاوا المغنيغا ليوبا فوني إمام ميها ولا الضالين كيوما فهوغا آمين مفدان كيوم وانا إمام ميها سورة الفاتحة إم فهو كلمة ولا الضالين كيوما فهوغا آمين كيوم وانا كمغا ابن قدامة رحمه الله تعالى بدالون أد إمام ميها كجنون موموم بس آمين كيوم وانا أي إمام أدي موموم حقوغا بس سنة بكم باكا بكي माने कि आमीन की उम्र की इमाम के हक़ गावस आदि मामूम के हक़ गावस सुनने पे के बाका में अडोहर को किया वारा कहता होगा अडोहर को आमीन की उम्र आदि सिर्रुं किया वारा कहता होगा सिर्रुं आमीन की उम्र मिकंदत है कि इमाम बस आदि मामूम बस आदि एकने हुरे नमाज कुरामी है बस सुनने पे के बाका में अबू हनीफा आदि इमाम मालिक के एक कौल गवरी आमीन मिफदान की उन सुनने पे के बनी माडूं कमुगा अबू हनीफा या इमाम मालिक एकरेक फानुगे एक कौलेग विदालो फावडी आमीन मिफदान कियानी बारकिया वारक कत्ते हुगावेस आमीन कियानी माडूं कमुगा एहनी एई तशहुद फदान नुवता अत्तहियातु गालगुण मिकिया अशहदु ए फदान दुआएके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह اللهم نوي حق وجن علىكم بإلهكم وكمشا أدي محمد صلى الله عليه وسلم كي الله على كمشا رسولا كما على هكيم مفدا مكورة دعاء دعاء بس أقول من مكيني سرّون ما سرّون تشهد التحيات كي فدان دعاء سورة الفاتحة كي واني ميجن آمين كياني بس मारूं का मुगा इमाम अबू हनीफा आदि इमाम मालिक के एक कौले का अननी दुआ सबा की दुआ करूं बोडंग एदेविगे मनी मारूं का मुगा बाती वे अद एहम मिमसला का राजिह गोता की आमीन बारक यवा रकात होगा आमीन कियानी बारक का मुगा
adi madun kiyawa rak'at huga amin kiyani madun kamuga sabaki kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bar kiyawa bidalwa rak'at huga amin bar bidalwa fawatibe adi mawmumun nabbes amin kiyuma ekalefan baru alwa fawatibe al-imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala bidalwa fawa basfulaga annani suratul fatiha kiyawa fi komme mihako suratul fatiha kiyawa fi komme mihako amin mifadan kiyumaki e devigen bakabeki namadum beruga kiwi kamugavi namas adi namaduga eterega kiwi kamugavi namas suratul fatiha kiyawa fi kama bani nama e mihako amin mifadan kiyumaki e devigen bakamamuga fadilatu shaykh ibn baz rahimahullah ta'ala mimasalaga bidalwani suratul fatiha ge fahuga amin ki kamuga vinamas suratul fatiha ge ayat nune mane ki amin suratul fatiha kiyawani mikin amin ki kamuga vinamas bay befulu nan hifulu vedana faharega suratul fatiha ge ayat kamuga ehembegen ibn baz rahimahullah ta'ala vidalwani suratul fatiha kiyawani mikin amin mifadan ki kamuga vinamas amin suratul fatiha ge bay nune ehennabas amin du'a ge mane ki haddawa ginguluba ilahe alamenge du'a ijaba koddewa fande at suratul fatiha ge ekulibige ma mane algonu me balafi kama baninama ihdinas siratal mustaqim alamenna sidawege ba magu dakkawa fande siratal ladina an'amta alaihim iba allah magigga iba allah ge ni'matal lawafa wa magu ghairil maghdubi alaihim waladdallin iba allahu ebayge macca kofala wafawa yahudinge mage nune adi iba allahu ebayaku magfurata wafawa nasarange mage besnune alamenna sidawege magu dakwa fande ad mi du'a ehmema mi du'a kon nimigen algon mem mikiyani amin maneki haddawa genguluba ilahe alamenge mi du'a ijaba koddewa fande ehbima suratul fatiha kiyawani migen namadu eterega kamuga vinames adi namadum beruga kamuga vinames suratul fatiha ya fahuga amin mifadan kiyani fahargaves suratul fatiha ge ayataka bati ennu ehnames suratul fatiha ga ekulevigen mani duaaye bara mativeri duaaye duaa ko dimigen duaa ijaba koddevun edi allah subhanahu wa taala ga hadratuga kureve duaa ekan bative ehembegen wagutuga suratul fatiha kiyawani migen amin kiyuma bardwegen asfa badi adengoti imamiha suratul fatiha ge ayaten handanatudi suratul fatiha ge ayaten imamiha handanati jakama baninama den kanta kurajehena gotaki kobato ad suratul fatiha kiyawmaki namaduge rukunekkan algon mennan isbe hingajje adi suratul fatiha nukiyawa namadu sahha nuwanakam bes algon menna isbe hingajje ehembima imamaku nuwata ma'mumaku nuwata ekani hure namadu qura mihum kam gavi namas suratul fatiha nuwata suratul fatiha ge ayate hadanati jakama baninama namadu awadivita gineirutake nuwakama baninama emihaku alun erakate kuranjehen misalaka namadu ge eterega sirrun ke warakatega ya suratul fatiha ge ayaten erakatega hadanatuni me ena kumekas namadu kuriya gendie ehnamas namadu nimunu fahun enayan hadambi nuwat enayan ingudi nuwata namadu nimunu fahun enayan hi wani timannaya suratul fatiha ge ayate nukiya namadu errakwa nimmale vijjakama ehembe jikama mani nama emihaku erakaten alun ambura gennani sabaki suratul fatiha kiyo maki namadu ge rukune univejjekama baninama namadu univegen dane batul vegen dane ehembima ena jeheni erakoen ambura gennan suratul fatiha nukiyawa nuwata suratul fatiha ge ayate vettifawa rakoy batul rakate kamuga balafa erakoen ambura alun gennan ehnamas ma boda lasvejjekama baninama misalaka namadu kon avadivegen miskitum fabagen diefahun ena hadamani edrakatuga timannaya suratul fatiha ge ayate nukiyawe minimmale woni ehembe je kam baninama ena jeheni alun na edamade kurang huriha rakaten alun kurang
dengal gunum balalani suratul fatiha kiyawa nimigen ehen surate kiyawan jeheneto nuwata nunto mikama meduga kurave suwal an ata radiyallahu ta'ala anhu ge kiban riwayagen annani qala abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu bidalwiye fi kulli salatin qira'ah komme namadigavis kiyavu mebe fama asma'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asma'nakum abu hurairah bidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaduga kiyawa bidalwati timammen adu ibwa devvi taketi timammen bestiya babi honnan adu ibime wama akhfa minna akhfaynahu minkum rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaduga sidrun kiyawa bidalu bitantan timammen bestiya be flunna sidrun kiya devime ata ay tabi'i bekare abu hurairah mi sahabi bekare ehembima rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz kur bitan feniwada ponnane abu hurairah ehembima abu hurairah mi kanta kurbani kinetto ata ei tabi'i bekare rasulullah sallallahu alaihi wasallam surge wadagen fahum wadagen nabi bekalum e bekalun nan islam diinuge kankan daskod debbamun abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhum bidalwani fi kulli salatin qira'ah kom namaduge komme namaduge gaves kiyawma be fama asma'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asma'nakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam timammen nan adu wara kiyawa vidalu vitantan timammen bes tiabe kalunna adu iwe wara mikiyade baniye wama akhfa minna akhfaynahu minkum adit rasulullah sallallahu alaihi wasallam timammen na banghana korbe nuwata sirriyatu ka kiyawa vidalu vitantan timammen tiabe hunna sirrun kiyawan midasko dariye waman qara'a bi ummil kitabi faqad ajza'at anhu dem fahe suratul fatiha kiyawa ummul kitab nuwata suratul fatiha kiyawa kama balinama emiha kan ewarun fudigen hinga dijje waman zada fahuwa afdal ad evuren itur ko fiya maneki suratul fatiha evuren itura ehen surata nuwata qur'anu ge bay kiyawa kama balinama fahuwa afdal egoy ma heyko bodu wegembe maneki hamay kare suratul fatiha kiyawa fa ruku adiya kam ga biramas enage namadu sahawane ehennamas suratul fatiha kiyawa nimigen ituru surate nuwata qur'anun ituru bay kiyawa kama baninama fahuwa afdal egoy ma heyokan bodu wegen be ehen riwayat gannani wa in zitta fahuwa khair ituru kurabba finama suratul fatiha yobore itura kiyawa bidalu wejje kama baninama egoy heyokan bodu wegen be imam nawawi rahimahullahu ta'ala bidalu wani abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ge basfuluga ummul kitab kiyawa mihaka fudijje evoren ituru ko miha molu ituru egoy emihaka molu ituru wegebe mifadang otubun dehawani suratul fatiha ei kommehem bes kiyawan jehere suratekkan suratul fatiha nukiyawa ege badaruga ehen surate kitab me diku ko kiyawi kamuga birames emihage namadu sahha nuwanakan kommehem bes suratul fatiha kiyawan jehe eya ekuga den ituru surate kiyawi kamuga birames masalennu adi nukiyawi kamuga birames masalennu ehenames kommehem bes suratul fatiha kiyawan jehena e fahuga ituru surate nuwata qur'anu ge bay kiyawa kama baninama egoen emihaka heyokam bodu egen be a dengoti namaduge bara kiyawa namadu to kamuga birames adi sidriyatu ka kiyawa namadu takabuga birames de timmana adi hatarwana rakatuga suratul fatiha ya fahuga ituru surate kiyawan jehereto nuwata nunto ad algon menna furatama derakatuga namaduge misalaka tinraka namade nuwata hataraka namade kama waninama furatama derakatuga suratul fatiha ya fahuga qur'anu ge kommes ehen surate nuwata qur'anu ge surate ge ebba kiyabun ei edevigen ba kame ei molu ituru wegen ba kame ehennamas miharu mi ufadigen ule suwalaki namaduge timmana rakatuga nuwata hatar wana rakatuga suratul fatiha ya fahuga ehen surate kiyawaneto nuwata ehen surate ge bay kiyawan jeheneto
nuwata nunto mimassalaga ufetifawa suwalu ehennames algol menge mirege darusan hamajifawa wagutu hama wefawa bakiga miha hisabun algon kurkollana insha Allah taala miyanna haftage baddalu muga ewahakata genesdenu muga ummiduga Allah subhanahu wa taala algon men emmenna kiwes hiyo basaha hiyo bas qabul kurabeka muga labashi amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.